Kei te kōkiri te wānanga o Raukawa i te whakaaro kia tua Ōtaki, hei taone reorua o kawa tuatahi o te motu. He kōrero Māori te haurua o te taone, hei tā te hunga e kōkiri ana i te kaupapa nei, kei reira te manako, kei reira hoki te hihiritanga. Nei rā a Eruere Rerekura. He hokinga maara ona ki ngā tau kimuri, i ko e te tia tētai o ana hoa, iaia e kōrero Māori ana i tētai toa i Ōtaki. I reire ia i hāmene te ai e te kai hoko me te kihara tēnei i te whenua reo Māori he whenua reo Pākehā ke. Engari ai tāna, ko uri te ao. Nā waira ka kitea ngā hua. He nui te kōrero tia o te reo Māori i roto i Ōtaki nei. Ko waia, ko tangata whenua no te reo i konei. Nō te tau ko 1970 Mārima, i puta mai te rautaki whakatupuranga 2,000, hei whakaora i te reo Māori ki te rohe nei o Ngāti Raukawa. Engari, ai rā nei, kei te ora te reo Māori i runga te tiriti nei, kei te tautoko te hapori i te kaupapa nei? Yes, why not? Well, I'm a product of Kohanga Reo, and I later on went on in life and lost quite a lot of my reo, but now that we've come back home and we've got our little girl starting Kohanga next week, so definitely. Don't know anything about it, to be honest. Doesn't worry me at all. Yeah, of course. Why would you support it? I don't know, because there's just a strong sense of that run here, and with the, I don't know, I would. So you're not too sure whether or not we should become local? So it's a toss and turn. Kei te tautoko te Pāti Māori kia reo rua ai a Ōtaki, engari, i ahu pehe ana ngā whakaro o te kaunihira o Horowhenua. Kāre kitea te tautoko o te kaunihira o Horowhenua, kāre paku kitea. He kaha ki tō mātou hononga kia Kapiti, he komiti roto i a Kapiti Coast District Council. Ko rātou rātou, hara i te kaunihira Māori. I tono atu a te karere ki te kaunihira o Horowhenua mō rātou whakaro, engari, awari ake. E tōu pea tēnei, e are tonu ana te pakanga ki te whakapūmau i tō tātou reo rangatira. Eruere Rerekura, te karere.